Strasbourg, Francia Danoe, Google Lady, Classe de Vela, Genie 13, Dasha de Vivier, Dona i Volteran. Start nadmetanja Strasbourg, prvi šturm Kasa Francia Danoe sa Borisom Kičenovićem, kroz sredinu Classe de Vela ide Petrov skroz polja, Daša de Vivier i Tomislav Višnjić, u sandviču između Classe de Vela i Daša de Vivier je Eugenie DC3 sa Petrom Šarčevićem na začelju Volteran, ispred Volteran je Dona, prva pozicija, prvi šturm Kasa Francia Danoe, rekao smo kombinacija koja ima i srpski i francuski pasoš, druga pozicija za Classe de Vela i Dejana Petrovića, nekoliko sjajnih stanja vozača Dejana Petrovića u ovoj sezoni, nade obi treće pozicije Cool Girl Lady iznutra sa Živojinovićem, s polja Eugenie DC3, ali odbija taj napad Eugenie DC3 s Cool Girl Lady, na solkama Eugenie DC3 i Petar Šarčević i opet neumoljiva Eugenie DC3, ona sad izbija na treću poziciju, druga pozicija za Classe de Vela i Dejana Petrovića, na čelu nadmetanje i dalje hlada kao špricer Francia Danoe i Boris Kičenović. Ima još dosta da se kasa do kraja nadmetanja Strasbourg, rekao smo dužina staze 2150 metara, gospodari stazom konjičkog kluba Bačka, Francia Danoe, ponostakći trogotka od Jasmine L'Odiseje, koja gleda Venus Danoa na njenim sutkama, Boris Kičenović, čovjek koji se ove sezone sladio osvajanjem Flige derbija sa krilom Lele SPA, u derbiju bio drugoplasiran s polja, napada i obilazi Francia Danoe, Eugenie DC3, pretpostavljam na radost domaćeg publika, na drugu poziciju probije se i Daša de Vivier, na surkama Daša de Vivier, Tomislav Višnjić, treća pozicija za Francia Danoe, vratila se u igru Dona skroz polja kasa sa Aleksandrom Radovanovićem, prva pozicija za Eugenie DC3 i Petra Šarčevića s polja ne daju da diše, Daša de Vivier sa Tomislavom Višnjićem, na treću poziciju sada će izaći umesto Francija Danoe Dona i Aleksandar Radovanović, skroz daleko na začelju Volteran i Milan Prišić. Duel dve dame francuskog odgoja na čelu iznutra kasa Eugenie DC3 sa Šarčevićem, s polja je Daša de Vivier sa Tomislavom Višnjićem, sada će tamo pri izlasku iz kontrapravca napasti i obići Daša de Vivier, vidjet ćemo da li će u tome uspeti, treća pozicija za Donu i Aleksandra Radovanovića, prvi šporom kasa iznutra Eugenie DC3 i Petar Šarčević za glavne rivali, imaju Daša de Vivier i Tomislava Višnjića. Daša de Vivier probaće skroz polja, probaće tu da učini nešto u završnom pravcu nadmetke Strasbourg i Dona sa Aleksandrom Radovanovićem, kasa iznutra Eugenie DC3 i Petar Šarčević, da će napasti Daša de Vivier i Tomislav Višnjić. Daša de Vivier ima mnogo prednost, ali gledace Eugenie DC3, Daša de Vivier i Eugenie DC3, kakva borba na kraju, vidjet ćemo ko će biti pobednik, treća pozicija za Donu Radovanovića, na četvrtoj poziciji Classe de Vela i Dejana Petrović.